Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Jack Impagarot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aysa. Anya ka di ti sikretom? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat, iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ayatem, iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamet. Oh. Sabali ang love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamet day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka ka di iji balay da Aysa? Wana, nagkapu ka kada ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na, kat talaga anaimas ti luto na. Talaga analaing nga agluto ni Aysa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nag-asat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno santo nga agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa nga umuna. Tapno nakasagana ti amin. Si kamat gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam ti umay ko Naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay, nagagat kamot nga agluto, nasingpat ka pa'y. Nagpatiray pa'y laang mat. Pudno ti bagbagak. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan, di na kon patiray ukan, Dennis. Umay kakit din, taumay ka agsopas, kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asika ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Iso nga ikagumak ti agturpos iti mabiit. Sapay la kuma, anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman ang makaturpos ka. Alangaraw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapa ak ita. Oops! Anyamatan, agdong par kayo pa'y. Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kitaam ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Iso adin ng par naklatan? Ha, chansing samot daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayon gagara? Nasakit ka di? Nasakit ah. Saan ang may katisakit na babaon di taas sorin? Di ta ka man lang. Nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami mat
Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Di ta kano kabang-ibang nga ili. Ay, madamang ko man. Kaano kayo kadimat nga agkasarkin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi, maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo idi pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man, ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga'y tikinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog. Napan kami nagbayabas. Ado ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag ita tanapigsaak pa'y nga agawir. No bakit akton, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika babae ti mangibaga. Mami, nukid dawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adago. Oh, gayam Alex. Sikamot ti masabat ko. Italang man na makita ka ah. At da trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumot nagtrabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang matitilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ka. Umay ka ah, tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan ijay syudad. Nakaumay ka mat barok. Ada ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, auntie. Adan sa napanaginatang. Urayom labasitan. Ija ka di tiyendante na panana, auntie. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa batan ah. Imbag lang at nakadwa na amag na nga agawin. Adakan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, auntie. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta na irana nga adda ka. Agtudon, ika ka di pa naka-grocery? Ay, imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Wen, nagapo ki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery, isa sinurot ka. Inta nga roden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wana, ngam inton makadanon ta di balayo. Agluto kay tinaima sa kanon tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumot analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak adalam ta idi? Duamot ti Alex, akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanyak. Ti pa'y gayam kababalin na. Ti kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis. Mapanak tapno makaurnongak.
Awan mo ti husto pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No addakan ton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto pulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapnojak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwamlaan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo? Di ta ka man langan, suplado. Na, tasyak pa'y kat kanon ti suplado. Unay mat day jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni kadi ay sa ti kunam agayim mo pagpakadaam. Apay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Matt. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa ide. No mapanak iti balay da, agluto'y tinaima sa makan. Is okay kayat mumatan ti mapmapan ijay balayda. May saan napatag agayam ni Aisa. Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtala ka man dita, Alex. Mapantakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang ngamin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi boys! Lumabas akpay, mapanak dita pagtrabahuak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas kalata No jakag ka mali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito'y paktorya. Oh, hi Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam Alex. Game na game. Apay, siya. Sa anak ka di game? Diyak kamukan ka. Ha? Dita ka yon. Oh, napintas mat dadya babae. Nabayag ka din dito'y dadya. Medyo. Nasirib si ka. Pag kunaam anasirib, Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti utot. Ngamno awan ti pusa. Agaayam da. kaya't mo asawan. Nagagitlaang na damangkit kita. Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam, anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Itamam pay nga ibagam, nga adda na kurso na daam a babae, gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa.
Iso na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo namot ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, takanayon akto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingad nga gayam da Dennis kan Aisa, sipud ubingda. Nalaing agluto ni Aisa, banag apang kayatan launay ni Dennis, asumarungkar ijay balayda. Ijay matsyudad, nagdinong pardalari kan Cora itidalan. Kat dita, nadlaw ni Larry, timadi nga ugali ni Cora. Iti may sangal daw, inawis ni Alex agayam na nga agtrabaho ijay syudad. Iti kaadada ijay syudad, nakayawan ni Dennis iti kinapintas ni Cora. Kabayatan na, naliday unay ni Aisa, gapu iti ilim na ka ni Dennis. Inawagan nga ron ni Dennis na ito'y. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda ka din trabaho? Addan, Aisa. Iso na lang ta para supot iti lupot. Kanayo namat ti umawag Tamailiwak. Bayam, takanayon akto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak day ta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanog ko. Iso ajak makaawag. Kasta ka di? Agina ka nga ruden. Among ka di ang nagkasarja kaadalan tayo ani June? Nadamag ko, ang sa anak ang nakaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin diti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, simaranta ka man ang timawag ni Dennis niya. Di ka man? Apay, sa anak anasaranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamang tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko no di na mangagtitimak ni Dennis. Unay katabiyarnes Santon. Nalabas samot dayta. Anya analabas ako nam. Agpay sumot. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumaytayab samot ipanunot mo. Maikawa aklaang. Si Kam. O sige, pakanan na karudan. Taoray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbagaw. Hi, Dennis. Adun samot tinaisupot mo, Adumot din Sika ngay, ado ka din tinaisupot mo? Adamot basit. Umay kun inayon dita na isupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. O sige. Taga dito yung syudad ka kadi? Dito yak ngagigyan. Ta medyo adayo ti lugar mi. Nagrigat ngamin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyan am kadimat. Agab-abang kami kanya Alex iti asidag dito yung faktorya. Oh, balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili.
Di ka ka di mabutang agmay-maysa no kas di apumanaw? Narwama kon. Adumat kat iti aso ni Antik. Naungat da no adda umay a tao. Iti rabi, ibulos ko ida. Ngam iti aldaw, ikulong ko matlaan. Saan ka di amay parit ti agibulos iti aso ditoy? Adamat gate. Iso adida makaruar iti inaladan. Ada ka di pa kariribukam, iho? Awan matkit di, mami. Pampanunutak la ti babayan na midwa na sahabat ko. Di mo ko na na-inlove kan, iho. Adayo amain labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam. Suplada, kaya nadatang-tangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan soplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti pa nagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti impakita na. Masapul aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya. Itatadatan dito'y pagkaskasiraan ta. Adaman damagakan ka. Anya reta, Alex? Seryoso ka man? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sa kanya Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akman. Hangam adda na pintas, asaan anasaya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabali na baliwan gayam. Iti day ta a klase ti panagsasawom gayam. Na-in love ka. Nalabit. Ngam, saan ko pa ngayon baga nga agayatakin ko ana? Gayam. Tingitingam pa'y day tariknam. Nunapudno tiriknam kan kuana. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. Nung ay madiskmayakan to, gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manan nga imawag ni Dennis? Saan nga rod, mami? Nabayag basit asaan ngay mawag. Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka adat duma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Iso lang tinayat. Kan ayatak itiag na nayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamot awagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kuana. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasaya at no kasta. Nung ngay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta, mami? Jak lagit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat na dito tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatig ti ibagayoan. Kidawag, nga andi nga yung mantigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon manin analiday. Umayak inton madamdama iti karinderyayo, nana. Kasaritak tuman. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka analiday di kakaisuna nga anak ko. Apay mat naman da dyan, Dennis. Apay adin na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mat ti contact number na taawagak man. Huwag man balasang ko. Amwam no adal sa bali ni Dennis. Kung saan amang namnama ti anak ko. Ada ka din kaayan ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y mo tinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakitakin ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming anapintasak. Apa yan didak arman? Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag. Tamakitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak akapintasan. Agpaiso ka di day tang imbagam? Mama, di ka. Agpaiso ti ibagbagag.
Isa ano, matmatan ka. Orela, aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo ni ti pusok. Mangag mo ti panaggutok na. Nan, danggak man nga ron ti barukong mo. Oh, anya? Nangag mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab, lab, lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alaam, Alaam ta cellphone ko, takitaam. Jack maawagan. Cannot be reached ko na naman. Apay nga ta saan mo ang maawagan. Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga taan na po ka ti cellphone na? Bueno, anya nga ta? Sige, alaak, tapadasak man. Siyak ti mangawag kan kwa na. Padasam Numawagam, ibagam to kanya. Di ka agdanag, ibagakan ka no maawagak. Madanagan ak nga rod. Amangan mat nga dadak sa napasamak kan kwa na. Apay adi mat la umawagan. Hay, talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis. Nagbaliw nga ta ti SIM card nga agpaiso. Kunak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kwa na. Amangan mat no addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano no inaramid nan. Da kayo mat gayaman kan ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram kan kwa na. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kap-kap na kam ka din ni Cora. Apay kasta ti saludsud mo. Armek aya no saan ko akap-kap ni kan. Napintas nga agpaiso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao iti panaglabas ti panawen, bro. Nasayaat no agbaliw. Ngam kasanon no saan? Saan mat siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day taaragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka din, mami. Mapantan di pagadalan. Kitagpay, numayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko ni itay. Naimbag jay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, tas saan ta maladaw. Wan, iho. Kalpasan ti graduation. May sakanton nga inhinyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan ang nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akmat tainggaan mo tinagadal. Awan da ito'y abalay kita no saan mo nga ingaad. Inta nga ro din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka no iji balay dadayana. Agkasangay, kat si kakanumanan ti chef cook. Ipakadak pa nga rod ka ni mami, Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyo nga agluto. Iso nga rod ano adda agkasar, wano agkasangay, kas kada anibersaryo, kat si kati alaan da nga ag chef cook, talibre. Manon ti tawan day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inauna, wano inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay, kan naasawaan ng ti kaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat si kati nag-chef cook. Ken kanayon mat amay sa kakadagiti kakaduhak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar, asino nga tamot ti ag-chef cook?
Alangan asi ka anobya. Kaano nga'y adumteng day ta at tiyempo? Madanon pa nga ta? Madlaw ang napannog ka manen, ang napan nagluto, iti okasyon ti gayem mo. Uray na banugak, ta-enjoyment, mami. Dakkel ti maitultulong mo kadag iti kagayem mo. Gapo iti talentom nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmet, no makitak ang magustuhan dati inlutok, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Ti panagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangagpaiso? Lading itak, anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manen. Kaano nga ta? Asumarungkar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo no bigat. Mabalin ka di nga intamot agpasyal? Wana, damo a date tano bigat. Sa dino ka diti kayat mo apagditanta. Anya ka di mayata papananta? Agpili ka, non niya a park ti kayat mo apapananta. Kalpasan na, inta mga ni ti restaurant. Amom, naragsakak no kadwa ka nga agpasyal. Ure siyak mat Kadwak samot ti ay ayatek nga agpasyar. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi, kunam. Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamot ti imbagam, idi may ka ijay balay idi kalman. Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka kumangarod awisan, tamapan ta kumaagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Ha? Agpasyar ta iti parke, kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simmaranta ni Aisa, iti inawagan da ito'y ni Dennis. Iti matpakturya, naasidag da Dennis kankora, kat iti agangay, agayan ayat dan. Kabayatan na, naliday unay ni Aisa, nga agpadpadaan iti awag, wano isasangpat ni Dennis. Iti may sangal daw, inawis ni Doris ni Aisa, amapandag pasyar ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Jack Impagaro, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Wan, bareng no makita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jack mapanawan. Tasayang mat numang rikap ti karinderya. Ay, agkurigor ni tita. Sayang. Sige, jak nga ro dun sumurot no di ka umay.
Inton maminsan lang. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laeng nga umay naksarong karan. Agurigur kayo matgayam, tita. Basit laang da ito balasang ko. Naarbisan ak lang amin idikalman. Kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ni Jay syudad. Kasla kayat nasaan, tita? Anya da ita akayat nasaan balasang ko. Makamay mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay. Nasaysaya at no sumurot kan ka. Tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay di balay, tawan kadwa. Ikulong mo na giti asoyo Taamangan no kumagat da. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi nga agmay may saak. Inday to nga rot balayo ti pagawidan tayo to nagretira tayo. Wala, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan nga agluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant numapanta iti balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi Pudno ka dit imbaga ti kadwata. Anagawid kayo kano ije balay dakora. Wala bro. Agmay-may sa kanong amin. Kat anya itan. Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina. Anya pa nga. Iso na lang. Tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami nga agluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta. Agasam, tasaan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa lang ita. Ngamin to nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos, Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan sameten nga no, gayam? Kastapay mo't atada mo. Agbaliw to ti amin, gayam. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano sakti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-banga ili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod no kasta iho. San na bale? Kanayo naktumat nga agawid dito Tinasken, ket adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sa bagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din taada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrag iti trabaho? Kanayo nak nga aglaladot. Kan, saan ka nagsangaili itaabulan? Kaya't mo asawan? Nagbunga tinaramid ta? Nalabit. Saanak matan ang nagsangaili. Kaya tasawan day ta, nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta? Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibagana iji balay mi Naungat ka di ti amam? Ay, wana, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka dayjay. Kugtaran na ka. Kad sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kayat mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayam. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar. Mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amo ti anti ni Cora, ang driver ti bus.
Iso ti maarkila pagluganan na iti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya a kalugaran, ijay danto lugar tayo nga aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalay sa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabasit ti sapol ijay. Ta saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito eh. Kuna ni Cora, adinan kayat ti agtrabaho iti paktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, ito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni di lugar tayo? Uwan gayem. Saan nga umanay ti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadarayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayon tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iti ilim a San Vicente, kagayam. Ay, wala. Hala, kakabsat. Talakat paglugan. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iti ilim eh. Ala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kumibinakan ka, ha? Tayo sangot ti pagyanan tayo kadaan ti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili a pangipatakderan yo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayab unay nga adayo dayta nga ili? Asinaglaang dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya tsuka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. O may ka matagpasyar, ah. Wansa Mapanak tumamatag pasyar. Saan na bale? Tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa naragsak ka, anabigatan, anak ko. Kwa mami, natagtagainap ko ngamin asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam titagtagainap. Ado titagtagainap asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kwa mami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya, day tati na itagtagainap mo. Apay ka di mami, ada ka ti dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo, ngam ko na damana, ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Nikas la kamit abay iti kasarday ta ayos mo, Alex. Ha? Si kamon gahayam, Doris. Apay, di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Asino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Asino akora? Diyak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis. Ha? Saan nyo ka dingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay da ti kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras api manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras api manaw. Ay sa, insangpad ka nun ni Dennis tinobya na. Anya ka di ti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ijay batog da Dennis. Isu ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, kan ti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad.
Padayala ang timaangay di tabalay da. Imposible! Sana po na dayta! Inakpan kan! Pimanawan, ay, surutak! Apay, anang turong ka dito eh. Kat saan kamat nga imbitado? At dangag pa'y sulong table dito eh. Nakasagana anap-apan tilamisaan. Nakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay sa, kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabitlang. Igamak pa'y tilamisan iti maudi aguntaway. Kas titirambang iti daytoy! May burandisan dagiti baso kas kada kutsara kan tinidor! Di may salamisaan! Kastoy! Ay, sahos nun! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit ti kayong ko. Dinan amudar aramiden na. Anya ti ko nang balasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iji balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya. Naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparbeng. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasi mati anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapud no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak dito eh. Ni Aisa, kaslag bala itay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa rita? Apay gayam. Saan mo ka di nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damot ko ma. Saan nga ta ti paggarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbagbagaken ko na, may papan iti ayat. Nga manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito eh. Apayan na iburandi sa amin na kita. Adalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap tilamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Bay amon, sana bale, ta baliwan da tarimaanan tilamisaan. Apama na mapidot da dagiti na iburantis. No nadanon tayo day tangag balla, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egto iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti dadduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagkalay sa Dakora kan Dennis ijay syudad. Ngam ijay ayan da Dennis, tinakaangayan ti resepsyon. Idinaamuan ni Aisa daytoy. Nasair unay ti riknana. Napan nga rod iti pakaangayan ti resepsyon.
Di na napuutan nga ingguyod na ti abong tilamisaan. Ket na ibundaris dagiti na iparabaw iti lamisaan. Pinilit mat ni Doris nga inyawid ni Aisa agayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Jack Impagarot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No nadanon tayo dayjay nga agballa, sigurado ang nakaraman kanyak. Intapay agtugaw iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti daduma para iti makan. No makitak ti nasaong agballa, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Intakit ti agtugawan. Anya ka di bagbaga itay ni Alex. Am-amom ka no dayjay nga agballa. Bayamon ko nakmanan. Awan sa serbi na rajay. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mang manganan. Day tamot lagsang sangit ti aramidom. Anya ka di ti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti serserbik. Apay nga ibagam nga awan serserbim. Napatag ka kanya, kanak ko. Napatag ka, kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita manday ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawan dagpay dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Oray iso lang ti ipaunag mo. No di mo kaya timangan itiin na po'y. Hello, tita. Nakaawag kayo, mat. Kumusta? Madanagan ako unay balasang ko. Di pa'y nang nangantoy gayem mo. Madanagan ako unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga road basang? Di pa'y rimrimwar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kastaan saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga road balasang ko. Kipuntungan, ngamin, danom laang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Atsak kaya't ngagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadiita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapan mi kitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasao a proyekto. Umayak mamatag pa siya? Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga kayo pasyaran. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wen mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko ma. To kinasaon na pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayem ko. Imbag dadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko mano kinasauna pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayem ko. No adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Jack mapakawan. Ah? Ay, sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidem gayam. Papapasam ti bagim.
Dadaalam ka di tibagim gapulaang iti daydi a Dennis? Jaklaim pagarop. Nga awan gayam sirserbi kan ko na. Ipay ko ti amin na panagayat ko. Ngam gayam. Inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Ado pa'y ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas may mayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamaligayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat ti agayat pay. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapukan ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapu itiliday? Lumaban ka kiti. Diyay nga rod kunadan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam ti lubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dahito itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mat imbagbagaken ko na may papankan ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ko na. Jakla impagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanin amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko ngayon awawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa kadag iti agrayo ken ko na. Amom ka di? Akanayon nang urayan ti isasangpet mo. Wano awag mo. Kasta ka di. Ala, inakman nga rod dumawat kan kuwan iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tati amuna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ken ko na manipud pa idi. Anya? Jaklain pagarop. Ti amok idi kat ay ayatom ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasarita ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na itinaramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay kano adi kan mangmangan. Nawalpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay nga insukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko ken ka. Kabsat tinang ibilbilangaken ka. Napateg akapsat. Jaklaim pagarop. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pa ti agur-uray kan ka anasayat na masakbayan. Jaka mo. No sumangbay pa'y kanyak na ita nasaya at masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka kadidita balay da Aisa? Wan gayam. Agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawag ti pamakawan kan ko na. Kastamat niyan ti Maya.
Impagarop na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamot ti impagarop mi. Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aisa. Hindi makitak ti langana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisam. Agsipud ta nagriro iti impagarop na. Samay sa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalaysa ka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Gapo iti daytoy. Makonsensya aklaket nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpat gan nga inam. Kasanuak no ada mapasamak kan ka. Mami, Kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. jakmat garod makapangan, Mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan, no day tati kayat mo. No saan ka amangan, jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. Ta sumaruno akamangan. Uray awanin mangmangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, Mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamot anapatagkan ko ana. Dagat sila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba inday jay alalaki? Umay kakit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan maganab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasang ko. Agyan kami laangan diti balay mi. Saan kami namangmangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadi maasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang arudan mangan, Mami. Kalpasan na, mapantayo iti karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, Mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti saam amarikrik na. Agyaman na anak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo matama si kuga. Naitalag silsilpon nagmalmalam tararamida. Di ka man dumayabong dumdita. Tadi mo marik na tirigat yagsiko. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldo. Adamat mabali na mailuto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagdumad ka ni Aisa. Ni Aisa, disnodong agluto iti makan. Mabalin ka dito agdamag, kapsat? Anya ka di day, jay, sir? Saan kayo taga ditoy? Saan ka di? Papanan nyo ka di? Damagak man, no adayo pa'y dito iti pagadalan. Asidiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di maestro? May sa ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay, no kayat nyo? Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod, lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige, sir. Lumugan ak nga roden iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saa ka trabahador in jay faktorya jay syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay, sir. Hanggang nagbakasyonak lang dito sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngem labor pa'y laing tagdadamo kang agtrabaho kanyak. Agpaiso, sir.
Alaan da ka trabahador iti pasdag nga ipatakdaryo? Dula kita nagagat ka ngagtrabaho, apay kiti nasaan. Nene, dito yun ti pagadalan, sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay. Aday ta, nailukat mo't laangan ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inluto mga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada kayo latakan ni mami ang mga andingay kanyak. Iti panawon ti panagladingit ko. Wan, da kami kiniti ti agnanayon ang mga dingay kan ka. Kitsi kamat, masapul adi mo baybay ang tibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adadakas ang mapasamak kan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber? Bayam ama idalit ka? Gapo iti saan mo apan-panangan? Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasagaan na plato, kutsara, kas kadabaso iti lamisan. Adda ka di mo mamayat apanganan dito eh. Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya, anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tamapan tayo ujay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, ta sa anak ang matudingan ang mga isuro iti karinderya. Iso ati pilyem, gatay mo manaimas tiluto da. Un, sir. Hintay yung marudan. Asidaglaang dito iti karinderya ako nak. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayin tayo lang ti akin kuko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Ala, tugaw kayo pa eh. Agtugaw tayo ko naman. Apay adda kami laang nga eh. Ni, adday tanti akin kuko, sir. Ha? Ti babae? Ni, apa yan, sir? Naip ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, malidayan ni Dennis, gapu iti kinasadot ni Cora nga asawa na. Malagip na ti kinagagat ti sigud agayim na ani Aisa. Iti may sangal daw, napan ni Larry iti pangipatakdran da iti pagadalan. Kat naamam muna ni Alex. Idi napanda ken ni Alex iti karinderya ni Aisa. Naklaat ni Larry ang nakakita ken ni Aisa. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ti babae? Ni, sir, apay anay ko lang kayo ang nakakita kan ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible na ito eh. Ne, da kayo mat Alex. Anya ka dito order yo? Sir, agpili kayon, no anya ti orderan nyo. Apay ka di, sir. Kasla naklaat kayo ang nakakita kanyak. Siyak ni Larry. Saan ko may ladawan ti sidaaw ko ang nakakita kan ka? Saan ko pa may ibaga no anya ti makagapo?
Adda ka ti basol ko kada kayo, sir? Awan, miss. Ngem ipasigurado nga umayak manen. Nga adda kaduak amang kita ken ka. Di kay maawatan, sir. Uray siyak, miss. Diyak mat maawatan da ito eh. Sino ka di day check kadwang maimay nangan dito karinderya? Alex? Isu ni Engineer Larry. Isuda ti mangipatakder iti dakkel a pagadalan dito'y San Vicente. Apay akas jay ti panangkita na kanyak. Kas lamaro na wak iti panagkit-kita na. Mas dawak mat. Ay, saan ka di ako nana? Nga umay manan, nga adda kadwana. Apay nga ta. Diyak maawatan day jay nga Engineer Larry. Itala nga nagkita kami. Ngam, inalanak nga agtrabaho iti ipatakder da pagadalan. Kasta ka di? Alex, saan ka di anangato ti tangdan ti agtrabaho iti construction? Nagbit ka mat anapan ijay San Vicente, iho. Agpalas kayo, tada pa panan tayo. Mas daaw kayong tulakit di iti ipakita kada kayo. Apay akas lagdardaras ka. Amangan ngamin numang rikap ti karinderya. Kat saan tayo amakita ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya ka di ayati ko nam nga ipakitam kanyak, iho. Basta, napatag ti ipakita kada kayo, mami. Masiguradok amas daaw kayo akas kanyak. Urayan kayo jay lugan. Kartingan nyo ko mami. Anya nga tati kayat na nga ipakita kanyak. Kartigak man laengan. Ayan ka diti para trabaho abadok ana kasi di kalman. Kitaan di taan. Masapul ka di pa nga umay kuyawat. Uray sula kumamat ti may tulong mo kanyak. No kasta. Inasawa na, tapno adda katulungam. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan. Di na magkulaing no ayan ti badok. Day takot tirigat na kan ka. Apay, paiyawat ko ayakan ka ti badok. Di ta ka malangan. Siyak malangan ti mapanagbirok. Mas dawak mat Kitkitam nagdagsan ti tiyan ko. Sika ko mati agsikog. Saan na siya? Adda umay alugan. Kasla ni Engineer Laring samot daytan. Apay nga ta nga imbagana nga agsubli. Nga adda ka no kadwana. Urayan tati sumaruno ang mapasama. Maburbur anak iti dayjay nga inhinyero. Kitam, adda ba kita kadwana? Dimsaagdan itilugan. Asino ti kadwana abakat? No kayat mo, damagam no asino inton makadanon da dito eh. Mabainak lakit di amang damag no asino. Umayda nga agpaiso dito eh. Kitaan ti babae, mami. Ay, isa. Imposible da ito eh. Kasanong amuyo tinagan ko, nana. Matikawag. Itay bigat. Kastamot lang ang ti reaksyon ni Engineer Larry. Idi nakita nak. Pasensya kan, iha. Ada anak ko akan nagnagan kan kaingingas mo. Ayan itadayta nga anak yo, ma'am. Awanan balasang ko. Naaksidente kat napukaw mi. Kasta ka di, nana. Siya kun ati ibilang yung nga anak. Tapno mabawasan ti iliw yu iti anak yu. Agyaman ako unay, anak ko. Adda sopas dito ay nana. Mangan kayo tapagin inanaan nyo. Mahilig mat nga agluto da ijay nga anak ko iti sopas. Anya?
Anya, ada kaingingas mo. Sa bagay, adamot kasta. Agkakaingas nga oray sa andang agkabagyan. Ngem ti pagsid na awak, mami. Agpadamot la tinagan mi. Anya? Daytan ti kasla imposible. Agraman naga, nagpada kayo. Day tangarot ti pagsid na awak ako nak. Ngam awan ti imposible, no pagayatan ti apo. Apay, anya nga ta ti plano ti Diyos kanyak, mami. Ay, di tay amo, anak. Ngam no maminsan, no tulungan ti tao ti bagina, saan mo tabaybayan ti apo? No binaybay ak mo ti bagik. Amangan no naidalitak itan. Iso ano maminsan, ada iti tao amang panday iti masakbayan na. Nene. Apa yan gayam? Kasla imot mo ti sa ngalubungan. Nakalidliday ka. Malidaya na kiti ugali ti asawak gayam. Nagsadot, ken wara. Di na pa'y amot kagluto. Ha? Saan akas kan ni Aisa, anala ingagluto? Aminat gayam. Dakkel ti nagdumaan ti ugali da ka ni Aisa. No apay adyak nakita dayta. Idi ang gayam kami pa'y ka ni Aisa. Day tatay ko nadaan. Agrasya, ngam inwalin mo pa'y laeng. Wan nga ron. Saan ba't nga ron nakaslat tarakan? Ano na umakan kat mabalin mo nga isubli? Ah? Unay kat tatarakanin. Apay, baka wanunuang tapno isublin? Dayta nga rudkat. Tao ni Cora. Iso asaan na mabalin nga isubli. Ha? Kadwam day ta lalaki, Alex? Adda ka dito San Vicente, miss? Ay, Mrs. kagaya man. Tanagdakkel mo tatyan mo. Alangan mo't amis ka pay laeng. Ket masikog kan. Che, Ne, agam-am mo kayo? saan ko nga amo day ta tao? Iso ni Engineer Larry. Iso ti akin proyekto di ta maararamid a pagadalan. Engineer ko nam? Agtrabaho da dito eh. Wan. Alaan nakpay nga rod a trabahador na. Nalaka nga min ti sweldo iti pagtrabahwak iti syudad. Agabang akpay iti kwarto a pagyanak. Kasta ka di? Sige, panawan kayo pa. Nakaskas daaw ti panakairanran na, ti panagkakaingas da. Kan agpada dapay itinagan. Wen nga rod, mami. Iso adinardaras kayo nga impan ije San Vicente. Mas daawak at talagay di nakitak. Nasingpet pa'y tainik kan na ta iti sopas. Naimbag ta ije akarinderya ti insuro ni Alex apanganan mi. Naimas ti luto ni Aisa saan ka di? Pudno dayta, mami. Ijay kamin to amangan kadagiti kakadwak. No agtrabaho kamin ijay. Magustuak ti ugali da ijay abalasang. Nadayaw kan nasingpet. Uray damo tayo ti nagkikita. Uray siyak, mami. Magustuak mat ti kababalin na. Kunam nga dapapanam. Nagsubli ka mat adagos, kan nakamisuot ka pa'y. Nasabat ko nga minda Alex, kanti kadwa na lalaki. Apay kung manong nasabat mo ida. Alda ka di inaramid akin ka. Diyan nga min kadwa na lalaki. Nagkita kami idin iji syudad, kat pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Ano ti basol na? Naigalis, kat nadungpar na. Iso a pinagsasawa. Apay a pinagsasawam kat naigalis mo't gayam. Nabainanak nga rod itay. Iso a dinadaras ko ti pimanaw, idi imbaga ni Alex nga inhinyero mo't gayam da at tao. Iso ti akin project iti maaramid a pagadalan dito San Vicente. Pagmadyan ti saan anatanang a tao. Di mo amon nga niya ti kinatao na. Nangato gayam a tao ti pinagsasawam.
Mangan kami man dito karinderyan, ading Aisa. Agtugaw kayo, sir. Agpili kayong matan, no anya ti kayat yo. Ta-serve me. Di na ko man awagan iti sir, Miss Aisa. Ha? Kababain mat no di kay awagan iti sir. Kababain ka dagiti makangag. Amangan no ibagada pa'y abastusak. Ngam pakaragsakak, no awagan naklatan itinagan ko. Ad daman na nakababain, sir. Di kay pa'y maawagan iti manong. Nagan nyo kit din. No awagan nak iti sir, saan kami nga umay mangan dito kadagiti kakadwak? Ha? Kaya ta sa munda ita? Di yo kaya tiluto? Kasta, sir? Uy, adapin mintas kay di imisam ka. Kadagiti ngamin kalabas, di ka pa imisam. Kasla at dalam-lamayam. Imadumatan ti parokyano iti karinderya. Manipod adda ti trabahador iti pagadalan amar aramid. Wen nga rohed, mami. Alaan ta ni Doris sa katulungan ta iti karinderya. Ibagam kan kwa na. Kayat na nga ta. Kayat na siguro. Tawan mo trabaho na. Saanin a part-time? No di kat matangdanan a binulan. Wen tapno adda kadwata. Anak, madlaw ko kat kanayon nakaakalangay di inhinyero. Saan nga tanga gusto kan ka? Amangan numasaktanak lang, mami. Nadidigra ka ni Dennis. Ngam agpaiso ka diti imbagana, adi na kanu imbagbaga, nga ay ayatan na ka. Ading Aisa, mabalin ka di nga umayak agpasyar iti balayo? Maikaryak ka di apasyar, sir? Apay kit di na saan? Bilibak matkan ka, sir. Tauray inhinyero ka. Saan na nababati pa nagkitam itikas kada kami? Tinasaya ta tao. Di na ruko din ti panagayat na itipada na a tao. Baba ni ti adal, wenno pirak. Italaan ang ngagkuday ta kada kayo, sir. No kasta ko maamin adi adal kan baknang. Nagsayaat kat kuman. Agpapada tayo amin alamo-lamo arimwar dito'y lubong. Saan ko maati makita tayo ti pagibasaran tayo? No di ket ti marik na tayo. Anya ti kayat mo asawan, sir? Ti makita, ket ti kunada nga adal ken pirak. Ti marik na, ket tinapudno a panagayat. Uray pak nang ti tao, no nakurang iti panagayat, awan ti serbina. Naimbag amalam yun, Nana. Nakaumayak dito balayo, takayat ko kumaapormal ti panagaram ko iti anak yo. Napudno ak, nga mariknak adi naktalkan ti anak yo. Nadidigra ngamin ti anak ko, Barok. Adang ngamin gayam na, ngam nakikalay sa iti sabali. Adi man lang nagpakpakada kan ni Aisa. Napudno akin ni Aisa, Nana. Nulakit di takayat nak, agkalay sa kami adagos, tapno saan nga agdwa-dwa. Saan ko ama inakman ti anak ko, Barok? Iso ti kasaritam. Agano sak amangaram kan kwa na, barang sungbatan nakto, Nana. No ipakitam lakit di anapudno ka, makita nanto ti kinapudnom. Talaga akasta ti aramidak, Nana. Ikagumaak, agingga ngagbaligi ak. No siyak ti sika, song bata ko ni Engineer Larry. Amangan no agladingi takto manan. Saan ka di? Anamin anon ng imbaga na nga iayatan na ka? Apay ni Dennis, imbaga na ka di nga inayat na ka? Jack pa'y nanggag nga imbagana. Ngam gaputan na singod kanyak. Impagarup ko nga agayan ayat kami. Day tati kunada akam mali apagarop. Jack lakit din nagnadlaw. Akabsat lagayam ti pangibilbilangan kanyak ni Dennis.
Iso nga ita, taad da mangibagbaga nga ayatan na ka. Saan mun apalabsan? Gammatamon. Nasingpot mo ti inhinyero. Sika mo ti masabat ko, bro. Mapangka ka di Talier? Wan bro, mapan kakadimat iti construction site? Una, bro. Ay, adagayam ibagakan ka, bro. Anya dita? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agrayo ti engineer? Sana mabalin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Jack in pagaro, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Jack in pagaro, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya dadya gayam? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agrayo ti engineer? Sana mabalin. Apay kumaasan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry, kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to'y tiriknak. No mabalin, Jack kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Jack man amo, bro. Basta, Jack maawatan tiriknak. Ay na. Anya ko matikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan da ta umayak mat ije San Vicente, iho. Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami. Numabalin la ko maakat aramidak, iho. Itala nga nagayata kiti kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pasungbaten, mami. Agayatakin ko na. Sapay kumatagbalegi ka, iho. Aywan gaya, mami. Malagip yo ka di kunak ababai ang nadalapos ko idi na minsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ije San Vicente. Masikog. Ha? Imbag man, taada na nga asawa kan kwa na. Kat ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng, adi mo mapakpakadaan. Madamag ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nam? Ubing kami pa'y idi. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabasat laang ti pangibilbilangan ni Dennis kan kuana. Ninamnamamat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di? Naamuan mi lang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Isudyan nakita ta amasikog. Isumot lagayam nga adda dito'y dayja a babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw, idinakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idi na igalisak. Ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis idilim mabasak ijay. Ijay batog da kalsada.
Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ija syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unag ti balayda. Kasta ka di? Uray ni Dennis, adamat dito lugar tayo? Uwan ka numat. Nagsubli ijay talyer aka selper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siya. Kastamot ti amok. Ngam idi nagdamagak iti kaarubad At dadamot gayam dito'y San Vicente. Imbaga, takayat day dya babae ti agyan ditoy. Kat taga syudad mat. Ay, sung batam ki din ni Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayo mutin. Mami, sung batak ka din day dya nga inhenyero? Apay asya ti saludsudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, ta sika mo ti makirelasyon. Adda ngamin amak ko, mami. Diyak kayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka. Naamiris ko itan, mami. Di namot ngagpay sa imbaga. Ngam, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasaktanak iti husto. Iso nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tiriknam. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhenyero. Naragsakak mo't kiti. No kasdya nga umay iji karinderya. Kan no umay pumasyar diti balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao kat bagbagi na laeng tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laeng. Ay saanen a panagayat da ita. No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Ada tao ang mga asawa wano makiasawa tapno ada ibabaon na. Tapno ada mang serbikan kwa na. Ngam di na mo't itad ti kasapulan ti asawa na. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten. Tadinak pa'y lasong batan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asong batan ka, Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo, iti anyaman abanag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asa anak to nga agaramid iti anyaman a pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asan asyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka apanawan. Sana mabalin adiktaran ka. No anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ak unay. Saan arumbang asika ti agyaman? No di ka tiyak. Kumusta tibos mo? Kastamat ni Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita ije karinderya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro. At damat karbangan ni Aisa nga agragsak. Iti sidong ti tao anapudno kan kwa na. No apay nga italanga nakaamirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Itata nakakompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na ti kinapatag ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamatikan iti kunada. Amariknam ti kinapatag ti may sa abanag. No daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasat tayo nga engineer. No iso ti mang tagikwakan ni Aisa. Oh, apay nga agmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagik. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo. Basta na sakit tinakam ko. Panawan nak pa dito. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko.
Ubing ka pa'y, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyaman akpay ano pumanaw ka atal talagan. Oray saan ka kuman ngagsubsubli. Kastigayam tirik na ti mapukawan. Isumat lagayam akasla agbal na idi ni Aisa. Idi nakikalaisak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saam. Nga awan matapulos karbengak. No sinalimot mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklaim pagarup akas to iti pagbanagan ti panangikalaisak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Ta isumat ti pinilik kan inkalaisak. Kaduay nakman, tayin tapasukatan iti baro ti pilit tilugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit tilugan, sir. Mapantangarodan. At damat extra apili dito ilugan ko. Di lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga rod, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko. Adayo ka di ti talyer ditoy? Asidaglaang, sir. Di talaang sumaron a crossing manipod dito'y. Kunaklakid din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalier iti madalanan nga agturong ditoy. Umunag pa'y ngamin iti crossing, sir. Sikang mat kaya Alex. Akin lugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas ka no ti pilid na. Engineer Larry kunam? Uwan. Isunay ta. Imunaak lang abing mabanti talugan na. Tanda itarimaan na di taunag. Imbag ka pa'y. Tanod na papananak at kadwa na ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isungan wad da papanan na. Siyak aka na hayon ti mangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. E dinto tatikad kadwam kat saan at taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho ka mat iti construction. Saanan? Ngamin, adda saan ko akaya ta makita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon samet. Wan, sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Iso day ti makagapo. Anasaktan ni Aisa. Piman nga Aisa. Wan nga rod, sir. Sir. Sinumbatan na kayo ka din. Saan pa'y nga rod? Madlaw ko nga da amak na makirelasyon. Anos laang, sir. Awan papanan na. No di sumuko ti kalaban ako nada. Saan ba da kalaban ni Aisa? No di kat patpat gen. Kung kunaklaan day jay, sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay jay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una, sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag-double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka. Songbatan kan. Ha? Pudno ka di? Ay sa, pinaragsak nak. Agyaman ako nay. Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amom, nusong batan ka nomot ni Doris ni Alex. Ag-double wedding tayo. Ha? Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatin baga na. Nabayag gayam nga darik nanak ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngamdimat ngamin arman ni Alex. Ha? Diyak lang pagarop. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado kasong batan tigayam ko. O di aggidan tayo nga agkalay sa numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mata ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ije simbaan. Alangan mo't
Asong batak adagos, nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex, agpakiputak basit Pasensya. Ngam na ibagak kan ni Larry. Nga adda pa nagayat mo kan ni Alex. Ay, saur ka. Aping imbagam. Kayat ko ngaming agigiddan tayong agkalaysa. Ay, maangay nga rod ati kadakkelan akalay sa dito'y ili tayo a San Vicente. Kasano ang mapasamak ti kasta? No di mo matsong batan ni Alex. Ayawanan niya. O sige, di ka agdanag. Intun umay manan ijay balay, sungbata kun. Ay na, sapay la ko ma. Tagpadataan na ragsak, iti day tangaal daw. Gayam, imbitaram ka di ma ni Dennis. Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack, amukan kwa na saan sakit tinakam na? Taadamat ni Cora, itibiyag na. Nagpintas ti panlakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdaman laeng, umayan dagiti upat ang nagkasar. Nagpintas akitaan dagiti arkos, saan ka di? Wan nga ron. Baknang atalaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko nam. Jak naawatan. Agyaman kami amin iti iyo umayo kakabsat. Mangantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, adu ti sagana. Kablaawan kayo anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris ken Alex. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo matanak ko. Kastamad ka na kayo. Alex kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itidakal at tulong yo kada kami, Sir Larry. Awan anyaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay najak laing pagarok nga aggidan tangag kasar. Wen nga rod, gayam. Jack mat impagarop. Ay, kunak mo talaga anar ba idin tilubong ko. Ngamit nakaragragsaka ka talaga. Kablaawan kayo, Aisa. Kan Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex. Kan Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluan. Jack impagarot, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.